ninkwakira on program y'Ebyamagara ndi Kyobutungi charity omuhereza kandi omwabazi yogu buri omwe ni mutabarusya byona ebiyasiba nakora mwe bari gukora kugira ngo ihangana amagara gitu n'ebindi bikagumana bigenda umbisho mbwenu bikwatene Ebyamagara omwabazi yogu nsa kuba ntukwataha abana bitu abato haza endware gitwageta pneumonia. Pneumonia numukira kwa namugamba kana kanje gagarwe pneumonia mwana mufubuka tarwara pneumonia omwe ntukoma abagambo tubura kumanya kuriyo munda nikimanyisa ki mwene mwabazi yo Twine Dr Mark Mayiga okuruga aha Star Medical Center aha ifo mu kijungo mu rembo rwambarra kanwaje kwa Nituganiira ahando areji program eje itu umuntu egaranjira mu netufikibwaho abakazire health products bine byo kunywa ebiru kushemeza amagara gitu kandi birya hakasente kace karinganire kandi nyina matsiko minje ngo numbebuganokwe abo kwa biryo mu maduka gona mu ihanga kazibeza supermarket kahabenkahi ebyo kunywa bibiriyo bwenu nabo nitubasima okutusiya program enje bwenu munchirize aho nyojeho tuze owa Dr Mark ayongere kutoyanjura of course then abwanyuma turebe pneumonia Dr nakwakira gundo murundi we bari mazima sister bantu mwabari ya TV West SAG n'abaramsa mwe bari kureba TV West mazima amazina ne banyita Dr Mayiga David Mark okuruga Star Medical Center omukijungu aife yako polisi elizoba nasharamo kudiscussinga ningo kugamba andwara ya pneumonia omuri nyankore ne bacete kihaha ninge kishonga kuchimanya mazima muri nyankore anyway ekihaha ne bibaziri lungs yes tikwe so ni ndwara ya lungs ne ndwara yebihaha ninge kishonga kishonga I don't know which language is that one. Is too much niwe nyine vocabulary ronda kuncheza sere bikutira mazima nembandi ya irwaro no nsango mukaza inakana keye Dr mwana wanje ine pneumonia mwana wanje ine pneumonia buyo pneumonia tije pemiritwe waba chino sate lizoba ninyendamba manyise pneumonia cye kikumanyisa yego wanyetegereza exactly so atiya netuza kutandikana no kumanya pneumonia ne manyisa ki ekine tuza kumanya omuntu aine pneumonia nabayine ki obonero shumbwene obonero ekine tuza kumanya ohayena ali risk yo kufuna pneumonia ekine tuza kumanya netukebera ta pneumonia omubana yego ekindi netuza kumanya engeri je tukuragurura mu pneumonia na nebikuruga mu muntu yataragwize pneumonia na nengeri je tukubasa kujeha exactly when starts pneumonia ni chi nagira pneumonia ningo mukaziza nakana kikumayisa ngo pneumonia ne kwata bana bunka wade hati twayisaba abana ne kwatana nabantu abakuru aba above 65 ne kwata omuntu yena wanyetegereza konka erizoba abo kugira ngo pneumonia mu bana ikomoni twasharamo kugamba pneumonia omubana specifically so ati pneumonia nkawe nakugira mu kutandika ngo nemanyisa endwara y'ekihaha echo ni kifuna obuzibu okuruga washanga omuntu aine munka kasenyiga wanyetegereza niba nko kureba nkorokoro ninga senyiga yaburisho niba so kureta ki pneumonia so no shanga omuntu ogwa aine munka nkamizi omunda kandi na n'ekihaha kibase kora ki okaga so tuneche tukweta bilateral pneumonia no matu netwa tuine bihaha side zone wanse ngatasanga bilateral ninga double pneumonia manse bihaha byona byakura ki byarwara tuneche tukweta rubber pneumonia nekihaha kimwe nekiba kiri rubber neberi side emwe sero no chebero mwana omugire ngo haye cyekifuba nacyo kino buzibe cye kikirikiria ati wasanga ekimwe kino buzibe kinte kine buzibe ejo neberi rubber pneumonia mbwenu area side emwe ekihaha ncho twagwetera okay so just no bano romu nakugira ngo mwana ine pneumonia konka ine ntaniso yamani munonga na nendware ndijo so omubana bake of course eri common munonga wasanga omwana ali ahansi y'emyaka 5 na eri common munonga pneumonia nabali ya risk omwana omuto nabali ya risk
konke bizere kushira omwana naza kwija irwaro aine mwakashwija aine morukororo yana yakorora yahigura okuhigura no kweta mucus nebe greenish yihaye kikororo greenish yellow mucus icyo kiyihayo greenish yellow mucus nka pass like nka kamahira mbe greenish yellow mucus naza kuba nakorora naza kuba ino mushwija ekindi naza kuba ine mubuzi wo mukwisa turyabubonero nosanga omwana nakoze sezeze netuzeta omuzungu netuzeta accessory muscles abdominal accessory muscles nosanga orubuto uri takwituzomu arabona yambe so kwa hatashemerire wanetegereza kwineki ariyo na improvise mbere yakozesa abdominal muscles to breathe so ate kindi nosanga nafunda no mukifuba okufunda no mukifuba nyendo yijuke ebye bihaha nebikora nka engine y'omuntu kugeneratinga oxygen atuwashanga bine mu buzibu ubwo mwana naza kuba ine low oxygen concentration mu blood atizo neziyoreka mubiri washanga lips zo nezirimu nezitaninga blue aho neberi si obo ino mwana orebe mino yahinduka kara ya blue na nebyebi yes ne bitaninga mpola bluish not this blue color konkane zitaninga bluish atuwashanga omuluzungu ekino tukyeta cyanosis abo kugira ngo ebihaha ebikubasa kugeneratinga oxygen mu mushagama byafuna obuzibu ati noshanga oxygen yeyeryaha eryahansi patse zibirenze boberwa ka oxygen hati ziriyo nizoma iyo zibakizikwenda mazima kandi ekindi still umwana yayine pneumonia naba of course umwana yayine obuzibu naba takuzana tuneche tukweta extreme tiredness no is not interested tari interested mu kintu cyone kikugenda mu misho wanyetegereza ebindi ezo signs zo ziri common munonga abantu bayine pneumonia wanyetegereza okusha mbwino basana no kuboli yaho oro mwana yine kasabu nikakukora omukifuba no makapa na wizera wakigambaje neberi wheezing omu science nobody aho ye like that so ejo ne chukumayisa ngo omundo mu bihaha aruma mizi so ajeje embeho ne baso erimu ne yaba mizi ora na tuguta mbwe ne bakweta kutuguta ninga yabyamubone kurana konka ya severe munonga tukubasa na kutabe byome bitu byo kugira ngo kampurize kifu no murori yaha ari aho nubana akoraki natukuta umuntu umuzungu ne bakita wheezing yego so nizo signs ze kubasa kugambira aburire bwa pneumonia omubana ekindi of course na losing weight nkibyo umwana tahine appetite takurya awenshonga no kwanka niteka kuya nachonka nibyanga because awenchi nibyanga appetite nebura awenshonga ekihaha nicho chikuruga mu sense yito ya smell neza kunuya pakoma ati byafuna uzuto bikubasa kusense ngo jo this is a sweet smell nemba so kuriye kintu sanga appetite tajine nakwetegereza bishi aha bwenchi nikiretwa ki abana katubazire je batine nshonga na ikankaba kana turukabika kakatakuza musiri kwinga nje nkaryo burofa pneumonia neijeretwa ki ombana bi at pneumonia arwo abazire bibakora ningo mwana cyakora kikubasa kumuta a risk muta risk yamano kufuna uburiro bwa pneumonia cyo kubanza washango mwana aziro muzire ayino akakukuka sirimu wanyetegereza ubwo nabaso kuba nafuna pneumonia almost every month yata umwana ashaka kokono kakamuza munawe ataka koko nikachendeza amani go mubiri okurwanisa uburwire kile chikakureta mu mwana nibachita flu like symptoms atwasha ngo mwana umuzire we akamuzara ine sirimu omwana no yazarwa ine sirimu ningo muzire no yazara omwana ine sirimu omuzira ine sirimu kandi yazara omwana ine sirimu kumaza immunity y'omwana yaza hansi naza kukura ine bya flu like symptoms okugira ngo every time naba ogumwana naba nagira ngo senyiga kandi wafuna senyiga yamani munongo kuko sine basokorete ki
kabokureba covid no manyango covid ne basokureta pneumonia so wafuna senyigeje yito ya bulijo yazo umwana ainaka kuko nibe yamani munonga okugira ngo bazire mu muzarro marwaro zaze jabana so ekindi washanga umwana ine munka enoni yaine mu buriyo bunjo obwe bihaha kabokureba asthma wanyetegereza kabokureba pulmonary kabokureba eze ndware ndijo abantu bakutanisa asthma na pneumonia it's like byona nebihaha atuzona nendwara zebihaha kunka asthma ugumana na bataine temperatures cyo kubasa kuyamba okugira ngo ejo ni asthma ninge ejo ni pneumonia ngo ejo pneumonia ejo ni asthma umwana mukwataho nayo sya ogutakosa umwana ine asthma na bataine temperature nako nakahorerizo kandi umwana ine asthma na batakuhigura takorra kahigura wanyerere okay naba yaine dry cough so haturiya pneumonia so hatiya twaza pneumonia washanga umwana aine mungendwara y'omutuma ningendwara y'ekihaha ndijo ngawe nakugira asthma nabali ya risk yokufuna obuki yo kutunga endwara ya pneumonia yafuna musenyiga eyamani senyiga yamani kawareba covid naye nabali risk yokufuna iki pneumonia yokufuna pneumonia ekindi washanga omwana ogwe environment je bakumuraisingiramu iriya nkembe yamani nabera every time nabera ninyendo yijuke agama ugwaga ebye bihaha by'omwana tebikakuzireje yego siyembe rwana kuba waguma no mukumiro mu mbeho mwene abacane bagira ngo mana ngitina mu bika yafuna pneumonia atakugira ngo mbewe eberenezo neshumo mu bihaha kandi tebikakuzireje okwa accommodatinga any strength of wind no funa buki no basokufuna obuzibu bwa pneumonia. And for us we thought it is the only cause. Tiyo yonka. So at least nemba so gamba webyo abo causes za abo ekintu kikubasa kutuma umuntu a risk yo kufuna pneumonia. Asanye nango tutanisize akako gamba aha mbeho kutaho umwana kiturenga abana bitito bo mu town for example tubabikanyo tufaye munongo kubajweka tukagera konko shanga owanje unabika munonga yarwara pneumonia waba nogerageranisana naku tuzariro mu cyaro kasheshe ninkata mugongo no mwenka katajire mpare kinde cyo guconka ngenda mpinga ncheza nkata na kiterero ntuhingo mu kishara akano shanga karyo mu good moods what happens anyways cyo kubasa okugamba ari echo ne kirigira no baso kuzara umwana mu town ati ne immunity yamani kandi omucyara abone kuzara umwana ayine immunity yamani echo necyo kubanza wanyetegereza kino cyo tukweta repeated exposure wanyetegereza yes washanga umwana kankereze example yomuka umwana yakore kizibu no muterembo kibiri burizobe mboki ibiri na tukobwira abo kugira ngo nogumana muterembo kibiri arebe mboki ibiri nkitari ki stachine mugasho atachizitina azimanyira bwe wamutera nabatayine ishunga so tugumana wo mucyaro nebaza kumuzara okuruga yarwo umunyina munda ya nyina taine nebazete ngozi nebazeta baby show tiziruho twakomesa tutenje na tutangukira ari constantly exposed to those harsh environment kabo kureba abantu abakurugo kwayigura abakubera umukashana kamani ati yayija kunuya washanga ari aheru iwe no bodi yo mundango umushana gwamani konkiyeta ine buzibu nikibaso kuretu echo ngo kugira exposure mana jyaine neza kureta obuki kabo kugira ngo umwana wanje takubasa kunywa bottled water yanya bottled water naza kufuna buzuna nyamaza gatekire gonka noza kusangana no ndija kugira ngo wange takubasa kunywa mazi gatekire abwenshonga akastart ngo kumu expose ngari yecho kuruga yarwo munda nco yashangira nco amanyirire wanyetegereza konko nijo mutayoro mwe akwatwa no mubiri ne gukakinga up mpora when haturebe kumwada yagonizinga kuna kareta wamanyota ngweje no pneumonia yatera asthma tera umushija ngabona kugira pneumonia yejo neretwe ibintu bingi yakubanza nereta ubukoko bwa bacteria wanyetegereza ubukoko bwa bacteria ubukoko bwa virus ubukoko bwa fungi bona ne bureta pneumonia konke bisere gukira pneumonia yegeri kureta ubukoko bwa bacteria yo neberi wasi munonga
Okay. Neberi wasi munonga ne basokoleta obuzibu ningana n'okutwala obulamu. Konke gye yito ya virus nga okuleba senyiga pneumonia eri kuletwa senyiga ne basokugenda yonga. Okay. Wanyetegereza. Hata nora ko gamba virus kugira ngo nakorra. Ubukoko mubasa kurwa muri nyebuzo muri iwe ni ngo kwate. Hata ko gamba fanga yo bucyo banomanyisa kifanje something. Fangi nako nikaba kali akakoko konke bisere bikukira. Obo bukoko ne babuli omu pollen. Tekuma wa pollen wejumanya. Ngeyitwe pollen tukira kudishango mbemera. Nkebyo. Omweyanje. Aha. Omweyanje. That is where we find fungi. Fungi ne biri on these other plants and all that stuff. Okay. So ebisere bikukira nayo ne bali sokuleta ki? Okuleta obuzibu. Omomo. Okay. So ekindi kana kaze nko mburondi yeni nanka kihe mubukoko bwe bukatahira. Wanyetegereza. Okay. So atezo fungi na virus teziri sizamani munongo kugira ngo nizibasokuleta uzi nizibasana no kugenda zunga. Utahira omwana omubazi. Wanyetegereza. Kabwizere hano haceni burre kabaje. Egendije. Okay. So ate kindi we are titwa before we diagnose kugira ngo ngati tunaba kugira ngo tumanye kumanya netuza kuchebera tuti twenda tubanze tumanye pneumonia ni types zingayi. Wanyetegereza na yeye anebyo birumu. Ati yankabona kugira twine types nka nkitano eza pneumonia. Wanyetegereza. Twine type je tukweta community acquired pneumonia. Kabura na batatenkuru na batatenkuru zashi. Ngo mwana wanje yaza kuyo kuzana yakumanywa ino buzibu. Wanyetegereza. Ni very community. Pneumonia jo kubasa kufuna outside the health facility. Nkwineje. Wanyetegereza. Ejo ni very community acquired pneumonia. Then tuneje tukweta health acquired pneumonia, health facility acquired pneumonia. Nankare sirahirwa rokarwire malaria kunargeyo kayijana kahwizera. Kandi ejo ne very kali. Abwenshonga no sango bukoko bukubasa ku surviving mu irwaro ne babwina mani. Ne baburi resistant to these other drugs that humanitarians abantu bamwe kubaje. Ne baburi resistant to many of the diseases. So hospital acquired pneumonia neba eri ya mani munonga ne letobuzi bwa mani abo kugira ngo disinfectinga konkatika kafa ha kokakuzaho no shabichuza umwana wa meto milwaro twamwadmitinga bwa malaria ninge bindi kandi yagaruka yafune kizibu Ego no muringo gwa kabiri. Ato muringo gwa kashatu tunecho tukweta aspiration pneumonia. Ejo ni harira. Ate ejo by the way ne very common yo mu bana binenka some mental disorders. Ezikubasa kuhindaringa okuswallowinga properly. Okumira. Ngakukura ngo aspiration no sanga solid food yazo mu trachea. Okay. Urupiro rukwisa. Usanga nka fluid zazo mu rupiro rukwisa. Wanyetegeza. Ko kureba umwana wawe yananywa nka bya juice bya mutuga. Nibaso kuleta pneumonia. Netujeta aspirated pneumonia. Then alwa bande bokubasa bino obuzibu bwa pneumonia still nebendanka za machines zo kubayamba ku breathing. Tuneche tukweta ventilation related pneumonia. Washanga bamutachume chukuyasa kumiyamba okwisa kunkana cyo kirete tune kuleta ki nacho cyongesereza obuzibu wanyetegereza. So ate alwe chindi cyo tukweta health care related pneumonia. Tunaweza tukweta nursing homes. Wasanga umuntu amaziro bira yo mu nursing home nabaso kufuna ubulire bwa pneumonia. So ate jujune tugitanka mbweno ba omchara yafuna mobuzibu ayino mwana w'emyaka 2 bazo mu nursing care home. Atino shango mwana yafuna obuzibu. Wanyetegereza jene. Ninjera TV kukora kana kambe nkatambikira abo. Okay. So nizo types za pneumonia. So ato mukudiagonize nkabona kugira ngo tinemo bukoko kuzireto bwa bacteria bwa fungi na virus. Because ne biya oza samples za blood. Na yenu mchebera mushagama. Ni batebera mushagama kumanya akakoko kenyini. Yananze ngoza kontera twamuchebera konka twashanga ine mu infection mu blood. Ejo infection yabaso kuleta pneumonia. Infection ne babu yobukoko bwa bacteria, ubukoko bwa virus mu blood. So ekindi no shanga netwiyawo fluid ejo tena kugira ngo umuntu yayine obulire bw'ekihaha oba pneumonia nabayine mu fluid omunda
icyanja kijire mu rural fluid ati gitwagiyamu nitugikoraho culture and sensitivity Dr. kuno mchifuba oriyo no gamba kujiha mwashoka yo rupira ninga mwatera mu kikatu mwanyunyuta alo tubaso kutera mu kikatu okunyunyuta yes wanje ninga no kutayo rupira kuyayo contents mbwe nandi ya mstari okay so hata one bakola cyo tukweta culture and sensitivity of the pleural fluid nindo izuke ngo agamizi negizabo kugira ngo obubiri ati twakebera kusanga kuko buri munde butuhereze kishani cya kikureta ubuzima okay ekine tukola cyo tukweta arterial blood gas nebyo ne azam arteries ati ne tuyeshaga mu artery arterial blood gas ne bapima babone kumanya oxygen iri kwinkana kiri umushagama ata utubone kusaraho kugira ngo umuntu bamutachuma cha oxygen mashange erimeta kumumara ubwo umuntu bamutachuma cha oxygen ahandi ne tukora na pulse oximetry okumisitu nayo ne measuring oxygen kabona kugira pura muko nkora tumeria kutere nkora tum pulse oximetry ne kuyamba kumanya oxygen saturation partial pressures of oxygen iziri umushagama yawe ngwahurire nkonka katumana katera mpora wanchenga so ati ebindi there are very many things that kubasa kukora ari umutwaine pneumonia kandi ikindi kikurebeka munonga omukazi nari tumana ine pneumonia akugire ngo doctor ninye ndohurize kifuba cy'umwana kintu cyita chest examination auscultation ubone kutawoka stethoscope ohurize kiriza ziri za ronkai atwachi twata stethoscope achifuba ito netwane tura ronkai kandi wato ine stethoscope no ora hwizi je wangambira wanyereje hwizi wajihurana n'amatugi gawe kandi ronkai watawe cyoma kiriya icyo kukebera umutima cyukuriza umutima cyukuriza ijeje mbehe yo munda wanyereje ekindi of course byaza iguru munongane tukora na chest x-ray yes okumanya extent of damage netumanyisa ngwato kugira pneumonia almost a third of the lower lungs zasiskara anyetigeze ate kino kishambo kumanya aggressive nje tukwenda twino kozesa omukuragurira you need to be aggressive hatu nora doctor ko gambo kuraguraho nyo tinka shireho ahabo kuba obwiro bwindi majango bwana bwa pneumonia no bufa ngo bwana bwa pneumonia nakatira nembabazi how true is that cyombaso kugamba sister omwana yaine pneumonia wazo mwirwaro I can give you like 90% assurance that the child can be okay. The prognosis neberije prognosis ne kugira ngo outcome of the treatment nebiri at least 90% assured yego konke bisere bikukira ati nkaho kumanye bityo byabiraguje na kugira ngo umwana ino muriro nakorora ninga bamukamutera amahembe nkebyo abone kutwara ubiro bindi umucyaro amurete umwana gwahwire ari yarevo yaruhire anyeze konko mana yafuna pneumonia wala babonero yafunda no mukifuba kukoze zezo maso zezo mundezo kwisa rankikizo mwibondo no basokura kurashinga tele facility bakuhereze kintu kibonire almost 3-5 days nabali yarevo konka hakiri ebisere bikucha just abantu ne bamarobiro umucyaro tebakwenda kuzo mu maki omarwaro okay mwen hatu amanya ngo okukira ku roho mazimo kwa pneumonia mwatikiza naki hata bisere bikukira abana kugira ngo wo burwire ne bureta bacteria virus ne gubagura yo mubazi tinkuza kugira ngo ugende omuka oyojwe ko mu steam okoreki ne gubagura yo umubazi ne babaso kuhebijuma omerewe na ku 5 ne babaso kaza syrups umwana umuhereze na ku 5 ninga bamute umubazi go musi konkeje jo nemibazi ne gikuyamba okunyunyuta amizi umbihaha ne gukuyamba kuchendeza progression yo burwire mu bihaha wanyetegeza ni gukuyamba ku improving breathing abandi ne babatana na oxygen bamuleta ari kubi nitumta oxygen okubanza okutembesa oxygen omushagama mubone mukore because oxygen yawa muno bato ine cyakora ki nebyo kuragura bya bitari nebyo kuragura ne bate bikuyamba okay ana doctor bantu tubasibura aho tutwagezaho ibindi babashanje amarwaro bababuze mazima nabe bazamunonga mwe bare kureba TV West
mwebare kutuhagira nasigara ndi Dr. Mark okurugasta Medical Center mu Kijungu mwebare. Okay, thank you very much, Doctor. Webariwe wagumanitwe aha wa program yeje Ebyamagara kandi nukwe twaje buganiza tutyo na Dr. Mark Mayiga okurugasta Medical Center mu Kijungu mu Rembo rw'Ambarra kandi nyesigango muzire wena uburyo musheyijo buryo mukazi wamanyaho kwata ahakwatire n'umwana wawe ahabo burwiro rwa pneumonia. Twatina bakazira health products nabamba tusiyo program weje nibo ba sponsor ba program weje kandi byo kunywa byabo nibirunje munonga nibishemeza amagara shemeza amagara na abakazire health products nibishangwa mu maduka umihanga ryona kandi akasente nako munya Uganda tukagomere nabandi Kyobutungi charity umuhereza kandi kwetu ahendera tiyo program weje turebane urwo kwanzo rukurataho mukama abarinde.